ole hei kabula hian scholarship bial tu MLA atana thantlin thar pulal fam kima a oma ani hi ZPM candidate ania ama sain kapu chi bai chibai le hei MLA thantlin ni hi I kan lom pui tak zet cha ti chuan I enge helai MLA thantlin ini theina chan hi niai riat khamin an sil masata che ani ama sabera chuan helai kan thin theina chana chu pathian le mi puizara le mi than hem ngai te min tong trai puina ania chu wangin kalom tak zet zet ani ti kha kan soidua chuan ale lama chuan ami mal takang pon lom thu scholarship bial mi puite hena kan soi bokani ani le hela hian tira in than ma tang khan campaign boru ka tang khan enge chakhi in ring sa sim simem o campaign boro ka hian kan performance kha thaviu thokhati kan ria kan be sei po sanga ama ero chu ruling lai chumia chuan an minister cabinet minister an ming chapol te lo ni kha hu phu na chin chu oma ama ero chu thei top choin kan han bia le aba ka aram puma aram mi pui hian kal phung thar mi pui sarkar MNA sarkar ni lo congress sarkar ni lo sarkar thar hu hian dua chu a main factor pakhat chu ni ka sia ani takchu ani le hei MLA thantlin ni ya ZPM chon ministry hi inform don ni na lang to ti chuan enge scholarship bial ta na malak na masatur minan thil ta che ne scholarship biala hiam hala tur tam tak oma heng zirna school ti te kong le abaka scholarship hi kan policy na e le bara in todel hi ani chu bangin scholarship district le mami district te hi potential area kun thok tu te tan om thani chu bangin hemi hian thei topa kun thok tu te dom kana tur ram kan in todel theina turin chu mamo la kan mamo masaber pol chu ni ani le atop nan enge scholarship bial mi pui ten hena han soidu te nei em ni hei sang ni somni pathum election chu pathian zara kan zota chu wangin scholarship bial mi puite in zawai chu alom thu ka soya chu wangin hei kan tling chho mai chu ani ama ero chu zoram pum siam that na ma so na tura thok khau tur le abial chung mi puite pa thei to pa min troi gam turin ka nge ni kan som tak mil cheu ni ole kalome khun thatak min pe ka vain kan lom tak zet ani